Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Dari Pak Rizal Dua, Bapak Presiden dari FKHP maupun Sekil berkunjung ngadi dukat jangka Joint Action Committee. Dia kebagi la form haka pratri jang punai Ogos patau punai. But haka tak meeting bebelalong men haka pratri ilarai bangin dan kata kecing hendra ya kini ki mender ki bawan syau bahai stong haka ni pok ri kasi cungi ki bom dan kat dan selak bopiang. Ki pada hajau trik iladong kecing hendra nado andri beji mester ter ado si beji arbeji mesi ladan apa ka bebarsnong mau ba bat ka bebarsnong nong sopo permoprem hakani ke Joint Action Committee ladan dengkat ru ka bebarsnong mau ba ka bebarsnong nong sopo permoprem bat kumjuru ka kasih student union maupun circle bat ni ka FKHP dekai ke bagaso kendit ba menta kasih ka artnya trek bang yo ka gajing syakot hajar jong sekretaris nong jong ka nong sopo open moprem hagway day ba katu gajing jah hak trek namar hak tu kesni gajing khandra ngila ya kita gimender hasitang gajing khandra ngila yo ru ka jingkem ni kena kiba jadi ba jati drugs andai hadian bangila yo kem ki dilara eki spo ka darbar hall jong ka darbar hall nong sopo ban ngila tokit iki na ay bakiyo iki drugs bat kumta tartar ndri pusi basuling wa pat ba kita kibalik ki kamsni ki ai FIR persya kat usi kitrisnong jong kanong sopo ban kini kibalik ikini kamsni ru kibade kita ginong die yakini ki drugs kidi ki mender ibawan na ka ay kajaka ngintip ila anut berkila aslan ru ban ay FIR kat ya sekretaris nong ubala pentukor dak district council tingi nakalyang ka Joint Action Committee nginom song klikti hakabide bekani namar ni nilong persya sisa ada kini kinong way nong ar kipwa berpikibor ingi yangi kibalong try halakari mo ni mansi ada don kam ban simek ada kitiro katkum gajing i ka FIR content kapag ay maki kerteng ka lili mo hari ka lili ka khat te gijukat Elias Sekar pahari te kini kidi ki pedelas ki bal ahe ba bat dan ya ka FIR teleng hapok kani ka state jungi Meghalaya ban gis police station man ki outpost ka FIR pi kadan te kani ka jingkili ka banga pa ban bu ki pulit kili ayu nam tajuk ki hatu ki ailat na mi ki bakin pentelun ya ka khai joki ban pesni ya ki emang salang ban penjat ikun sama jungi ada nakalyang principal man kam simkia himan singi hap simek anya kijung hakatika FIR ki gat kijing no kalong bait ba gadon kijing takti yaka denre katkum kijing hakatugas si hakapor bangidon lang dakispa mut kinong song ringkat bagni kisang balang kisang long kumi idon lang hasenda jungi hakapor bangi yo ken mekiru di kisang long kumi hi kibaken meki but hadu pa doon on police station di kisang long kumi bali on iti so to kani tayo kani buro kay kalong katang kajiken no kaday namar ba nilap ba kaday hadin mangila yo ken mi na ipla ba di kerteng gajongki dibagi di ginong di ginong wanra eu drugs na sabar kaya haba kasnong bat ringkat bat ngi kisang balang ila tristom banrat din ko ngi gisniu andai dakum ni pat kipen i yang iba i ay kalaman da ka FIR ngi di yakani dalilin ngi mumla banya sya bat daliliru minum ailan